John chapter 1, isifundo verse 46. John 1 verse 46. Yes, ma'am. uNathanieli wathi kuye, "Kungase kuvele okuhle eNazaretha na?" uFilipu wathi kuye, "Woza ubone." Awuphindele mama, mina nekuthi iBhayibheli angilifunda mina ngenye indlela ngiyacabanga ukuthi niyangijayela. iBhayibheli ngiya-analyze ngendlela yami iyodwa. Ngiyakuthanda ukuba mama alifunde ulizwe na ukuthi uyizwe lento ukuthi impela iyaphila. Akuyibambe futhi mama. John 1 verse 46. Yes, mama. uNathanieli wathi kuye, "Kungase kuvele okuhle eNazaretha na?" Kungase kuvele okuhle kubazalwane eNazaretha. Niyamkhohlwa lo naba so statement itshumayelo ye-conference ake siphinde sonke thina sonke. Kungase kuvele okuhle kubazalwane eNazaretha. akuthi leseduze thina ngakhuluma uyaphazamisa Tinda namba zone ngakhuluma uyaphazamisa ngoba kumele kuphinde kakhulu bazalwane. And isikhathi siyahamba kanjani. Ngiselele 27 minutes. Mama awuyiphinde kokugcina. uNathanieli wathi kuye, "Kungase kuvele okuhle eNazaretha na?" Ake sithi mama ungase kuvele okuhle yini eFM na. uNathanieli wathi kuye, "Kungase kuvele okuhle eFaith Mission na?" uFilipu wathi kuye, "Woza ubone." Ake sivale namehlo sithandaze. Izwi lakho liyaphila. Ngalo sithola amandla, ngalo siyanqoba, ngalo siyaphumelela. Lekwazi ukudala awungekho kube khona. Namhlanje uNkulunkulu wethu ayigcwele. Siyathandaza uNkulunkulu wethu onamandla onke. Akudale akubuyisithemba. Akuwenzi umehluko. uNkulunkulu wethu onamandla nelakho izwi. Namhlanje thina sonke endlini sizokusho abelo namandla sithi amen. Lana umpristi omkhulu kulethwa uJesu uyabuza ukuthi kahle kwenzeke uvela okuhle yini eNazaretha. Kancane bathandekayo ngifisa ukugijima ngoba sengiselele 26 minutes la. Lana kuyabuziwa ukuthi ngenzeka okuhle kuvele na. Awuthi lona seduze kodwa okuhle kungavela. Uma mfundisa abathintana nomama nebaseduze nyana ngiyanibona ke sengixalile kanjalo bazalwane. Yababona lapha bathintana uzobahlalisa lana bese kukhona ukuthintwana bazalwane. Amtshele ukuthi kukhona okuhle kusofika. Uyabona the more endlini kaNkulunkulu kunabazalwane abalahlekelwe izinto. Endlini kaNkulunkulu siyithola izinto kuphela ngokukholwa, siyithola ngokuphimisela ngokuphimisela. Awuphinde futhi ukuthi kukhona okuhle kusofika. Kukhona okuhle kusofela. Awuphinde futhi ukuthi kukhona okuhle bese simthandazo njalo. Kukhona okuhle kusofela. Bese kuyasho ukuthi sekhona futhi manje okuhle. Sekukhona okuhle manje. Lalela bazalwane bami, kungenzeka kunemibuzo ebuzwayo emndenini wakho, phakathi emsebenzini wakho, phakathi ebhizinisini lakho, phakathi kuDiscipline Church FM kukhona yini okuhle okungavela. Ake sithembe uyebo omkhulu bazalwane namhlanje. Kukhona yini okuhle okungavela. Akubekela isimo sakho la. Ngifuna ushumela kancane bathi ngiyazibamba angisho phela inkosikazi khona head office. Siyazibamba nakule head office. Bazalwane bami akulethele isimo sakho la. Kulesa simo esibhedayo labekhaya lakho. Kulabantwana labana mhlawumbe abangaswisisi. Izolo ebusuku bemathenga ntoni kwesinye isitolo ntoni ngapha ngake. Ngihlangane nomfana obhema iklule le. Ibhema umfana ikluncane, ibhema iklumfana. Enhlizweni yami ngithi ungathandaza uthi Nkosi ngicela usiphe ukuhlakanipha ukushumayela labafana.
babuye embusweni wakho. Kulo mntwana loyana engihlangene naye izolo baze kule condition yakhe akagqokanga kahle ibane Caroline ahlakahlakene kulesa simo kuso ikhona into enhle uNkulunkulu angayikhipha. Ngifisa ukuthi uthathe ubeke efemelini kasisi wakho efemelini yakho or emndenini wakho ucheke isimo esimanzonzo isimo esimbi abantwana abaphuzayo abantwana abangalali abasetshenziswa idakamizwa khona lapho kule yabo uNkulunkulu kulento lena ehlakahlake kuleso simo esimanzonzo esingadala ithemba kukhona yini okungamehlula uJehova. Ngifisa ubone into engahlangane ekhaya lakho namhlanje bese uzibuza ukuthi ukhona yini okungaphuma shalamakasi uNkulunkulu usiprofeti uthi kuye lamthambo la asengaphila. Ngifisa ubone lesimo sokuthi kahle kahle uBhayibheli usengaphila yini because sibarayithe off ukuthi sidingi awusanaki umntwana wakho usazi ukuthi uphume esikhathini nge-first day awubuzi wahlala waphuza amaphilisi wamlinda awusamlingi somlingi khona yasemoshana awumazi ukuthi ukuphi awukhuze waze wakhathala. Ngifisa ukukuvezela le nto yangayifuna umemezi ngifisa ukukuvezela into enhle kuleyo mntwana. Ngifuna ukupromisa namhlanje ukuthi kule condition ekuyo kusengavela okuhle bathandekayo singasalahla ithemba. Ngizelela uNkulunkulu into esimbule nabathandekayo kuleso simo esimanzonzo esingahlangani uNkulunkulu usengadabula into kulo yamshado wahlangani kuleso simo esimanzonzo uNkulunkulu usengakhipha into enamandla kuleso simo kulelo business awubona ngathi namhlanje ngeke lisakwazi ukusebenza kuleyo condition yokungasabi nethemba yokulahlekelwa imisebenzi uNkulunkulu usengakhipha into enamandla. Akusisikhathi sokulahla ithemba isikhathi sokubuka ukuthi noma kunjalo inentethe isengaphuma awushabuka nakumamose namanje leso simo okuso manje kungaphumi intethe. Lento bona ngathi ihlangana ngifisa kulento ngahlangana ikunto sento zomjele ngifisa kulento ngahlangana yabona kulesimo esingahlangana ngifisa ukubona into manje yabona ake ngisho lento ukuthi uNkulunkulu esikhathini esiningi bazalwane ngizoyisho lento leyazi uNkulunkulu esikhathini esiningi usinikeza izinto esicabanga ngazo usinikeza izinto esifisayo and big uNkulunkulu asinikeza izinto esikhulumayo ebheke manje is high time ukulungisa amalimi ethu. It's high time ukulungisa amehlo ethu. It's high time lokulungisa ngalendlela sikhuluma ngako uma sihlangana nesimo ngoba kuleso simo intethe isengaphuma. Yabona ake umprofeti la isontweni siyawadinga ama-businessmen nama-businesswomen but truly speaking angijabuli kahle uma bengena into engangijabulisa ukubona wena uNkulunkulu sekephakamisa uwalana sibona wena uJehova akujabula wanika namandla ukubona abantwana bethu bephumelela nabo yabo ubona wena uNkulunkulu nawe akuthwala yabona ngifisa ukukutshela namhlanje ukuthi uNkulunkulu nasekaqala ukuthwala ilocation yakho izoshintsha address yakho izoshintsha. Okay, ngiyajaha mama, with the first child, with the first
book umfundele chapter 7 umfundele 41 chapter 7 i-location yakho i-direction abantu ngalendlela bakubona ngayo uNkulunkulu sekaqalile ukwenza umehluko akhipha into enhle empilweni yakho kukhona kuzoshintsha. Hallelujah. John 7 verse 41. Yes ma'am. Abanye bathi lo unguKristu, kepha abanye bathi kanti uKristu uvela eGalile na? Yazi bazalwane bagcwele ukuthi izinto ezinhle zikule indawo la evela khona. Khona nawe nje unguhlezi so uyacabanga ukuthi yazi abantwana beseWitbank abantwana baseNasport kuphi baseJuice ngoba izinto eseduze nithi mina abantu bazobuza ukuthi uyilo waseCongrass uyilo yawo waseSilobela thina seduze thuma uNkulunkulu sikaqala ukwenza izinto ngizokulahlekela. Oh shabaka uJehova sekaqala ukwenza izinto bapheke bafuna ukubuzisisa ukuthi ngempela uye lona azalelo ya mama uye lona aphuma kulo yamuzi mama manje lo yamuzi abakwazi ukubona bana sephuma lo muntu okhethiwe manje abaphakathi kulo yamuzi uNkulunkulu akasela yebo angikuchazele kules angithi bantwana okay ngoba siyakukonzo yeyouth ngakhona ukudefenda na angithi abantu basale bangashadanga. Angisho njalo basa ngiyephinde futhi ngibaka ama video akho angishuthi kahle ngoba angazi angisola abantu ngithi mina angithi kahle usale ungashada kurove. Amen. Angifuna ukuthi but kodwa kwesinye isikhathi bazalwane the same lamaphutha esihlekisa ngabo abanye abantwana because kunabantu abazalile bangakafikanga enkosini and then konke sikwazi ukuthi umntwana wesibusiso nekuthiwe ngohambile wena ngesibusiso kungasisikhathi sokulanda isibusiso but usilande kodwa umntwana wesibusiso nekwena asithatha ukuthi umlande kanjani singeni but wena uhambile wolanda isibusiso ungana license yokulanda isibusiso. So but ekine ngokuke noma ngamgxeka nimthuke layo uhambile wolanda isibusiso. So now kwesinye isikhathi sisuke siqale ngesimindeni but uNkulunkulu uyakwazi ukhipha into enhle kuleyo mindeni leyo. Ngiyazi ukuthi khona wangifisisa kahle ukuthi ufuna ukuthini but ke ngifisa ukusho ukuthi kuleyo condition ngithe mina uhambile wolanda isibusiso nawe uyakuthenga usungana mask kangisho and siyazi ukuthi uthenga manani bazalwane nalabantu bayahamba bayothenga isibusiso bangana mask kugcina kunama results athizeni uma yabona musi ndinike bazalwane kenzekala manje but egcine kukhona lo muntu nafika khona akusisi isiqalekiso uyibazalwane and then sometimes siyakhona ukubathuka labo bantu sibatshela ukuthi abacabanga but noma uthuka umuntu ungathuki isibusiso ngoba kunento le kuleso simo esinjalo uNkulunkulu uyakwazi ukwenza lo mntwana njengoba lo mndeni ungahlangananga lo mntwana uzomraise uNkulunkulu azahlangane aphile abe namandla. Yabona umntwana wakho ugula kanjani hambani nochecka abo umntwana baba labazali abagulayo mhlawumbe ngengqondo kulabo mama baphuza imbamba labantwana baphuza ikhatsha labantwana kuleyo condition leyo kuphuma ama-leader. uNkulunkulu uyakwazi ukhipha into enhle noma lo mzala ka-correspond na Jehova akazali kaNkulunkulu ngithi ungafuke phansi ngoba inkosi asiyazi iqabanga. Ungabona laba bakho ukuthi hayi mina baningifundisile bamba right lo yamama unjani but uNkulunkulu uyakwazi ukhipha into enhle la ngale
lwayuwa kayingani azamuwela umama zamlalele but unakamlalela ngoba uNkulunkulu unenjongo ngomuntu wonke izinto zisithatha ezibhalansi kodwa nikubonalele kunesandla esikwazi ukumbamba ukuthi makangabithiki. Hallelujah. Jesus. Zikhona izinto ezithi ukuthi Oh, hallelujah. uNkulunkulu uyakwazi ukukhipha inteke lapho sibona kahle ukuthi kunemindeni erayithwe off nefamily yakini ngoba bebahluphekile naba-writer off alibabizi ngoba umntwana bakamzala noma bathi umbazi bahlobana nani bafana nani ney'phumulo zenu siyafana nabo but anibakwazi ukubabiza ukuthi umntwana kamzala lo bathi ngilalele sihlobo sami iyazi siyazi isikhathi nobe nifostelela ukuthi umntwana kamzala lo hayi manje nithi umntwana kamzala uNkulunkulu nasekakhipha inteke ngizobe nithi umntwana kamzala wami lokudaba uzodwa umntwana kamzala lo uthusile ngoba abantu bayayithanda into eziyiphumelele manje condition yo uyabona awunabantu eceleni nawe akusuwe onenkinga ile condition yakho iyabaxosha abantu but uJehova ungasekayithintithi if bantu bazozibuyela and then mayuko ukuthi sometimes uNkulunkulu masikaqala ukwenza into bazolocate ukuthi abanye bazothi mina benginiphimphu bangazange baniphimphu bazozama ukurelate nami babe bangangifuni mama family gathering bebangaqabanga nokuphakamisa ukuthi asizelekile nami ngiyakhuluma la ngifisa ukuthi ngikhulume namhlanje engabeleze bangisinike nje God dangibona ngizokubangisinike ukuthi nalaphana kuma family gathering bazolana nawe njengoba unenhlanhla koyipile loyamkhukho basibalisapho ukukho kaseswapho mawungayi kuyongena ukuthi ngihlekise ya kodwa kuna anginakho ngoba sometimes lemikhukhu nanyongena kiyo sometimes abanye benu nikhetha ngoba ufuna ukubonakala emndenini kokuthi wena wakhe ngqono bani but and nangifika lapha mina ngiyanqaka futhi ngisebenza kahle ngiyahluleka nokuthatha umntwana walaphana eyi-1 nomfake emsebenzini but wena uphethe emsebenzini ngifuna ukutshela kule condition oyenza isimo sabo sibe worse ekubeni uNkulunkulu wena umbusisile usazoyikhipha inteke noma wena ungekho ngifisa ukuthi akukho vele emandleni akho ngokwenza umehluko vele wena nakubekiwe kuthi uyawenza uwenze ufuna ukuthembisa namhlanje ukuthi uJehova usenayikhipha inteke noma wena ungekho kulabantu abathi namhlanje mina yazi ngizosuka laphana abamfundisi bodlani bazodonsa nzima nabasuka ngifuna ukutshela ukuthi noma ungasuka the same God owasebenzisa wena wakucabanga ukuthi nguwe is the same God ozothi ntombi futhi I have to say sometimes ukuthi uNkulunkulu yakwazi ukukhipha inteke noma ningafuni nina anyulu Jehova nithi ngiyayivimba inteke anyulu uNkulunkulu nithi ngiyakhuluma kabi uJehova phinda ikhiphe lesibili nabezulu nabakhuluma amaqiniso kuyisunday sami sodlaba sanenkosi abantu benqaba ukuthi abayindawo namhlanje bandlule 10 spanba anikho 11 ya 2 4 vele ngikhulumayo azifuna ukuthi omkhulu vele ngokuvumelana nami ngoba amaqiniso sometimes kuba nesikhathi la athi kunyuka kahle kunesizini uNkulunkulu ekubusisile kokuthi unamandla wena njengoba umntwana kaNkulunkulu wokukhipha inteke unawe ungayikhiphi uNkulunkulu usazovusa abanye bokukhipha inteke ayikho into ebuhlungu njengoba uthi unamandla bonamandla ukwenza umehluko phakathi kwempilo yomunye umuntu afike omunye ayenze umehluko egazini lakho empilo yakini ukhona wena phela wena suwagwani
mina ngikhuluma nalo sesene conscious yokuthi uNkulunkulu nakunamandla okwenza umehluko ungawenzi uNkulunkulu usomthinto Hallelujah. istranger sizothwala igazi lakho siliphakamisa uyokhokhoba uJoseph uma bafowabo sebamthengisile bangasamboni uma uNkulunkulu sekenza izinto Yes. banokhabo qela ukudla kanti ungumphathi yayibaza umuntu uyahlonishwa nawe mhloniphi wena uma menza phakathi Oh, Jesus. sizophoqelela isimo sekudlala namaphuphu sekalaphile waphi indlelende kanti uyesithensa bangasamboni ukuthi kanti kuye na isimo nawungafuna ukhipha into ngoba laphana kulo mfana bekumele labafowabo bayisupport lento enhle uNkulunkulu afuna bayivimba bayicindezela bayihlekisa bayi no usomaphupho hakuthi bathi abadinja bathi uyahlala thatha kaputhi bathuma lebanedi bathi buyi awuphuzile bambuza baba ukuthi angamboni bathi ayinamulelo uyabutha bahlekisa lento kaNkulunkulu kanti ufuna ukutshela ukuthi noma ungayicindezela Yes. noma ungayibukela phansi izovela Oh, Jesus. izovela iphupho asebeni solungisa izinto zethu Hallelujah. ngoba eqinisweni eliphelele ngithi mina i-direction bayabuza ngoJesu ukuthi uye abasamboni kahle bagcina bangithuka abathi akaqeda ngikhabela kubo bagcina bangithuka bathi i-free njalo akazama zomawutha ikhabethi akazama izikhulu isitulo sikamkhulu wabo kanti akusesenguye loyo ngifisa ukukutshela ukuthi kuleso simo naso nawe Jesus. ungasayibukeli phansi Thank you, Father. uJehova akiphindeka kuthi ushiwo baba abantwana bekasebenza emayini namhlanje usazi ukuthi uhlanganise nabo ngifisa ukukutshela kuleyo condition kusengaphuma inhlezi kaNkulunkulu kusengaphuma abaphathi kusengaphuma abantu abaphethe isolution yalomhlaba ungasheshi udele ungasheshi ulahitheka kuleso simo uNkulunkulu uyakwazi ukukhipha uNkulunkulu uyakwazi ukukhipha inteke ayihlalise namakhosi bayakwazi ukulandela dibha bakulande khona la uhleli khona bakulande musaya uNkulunkulu kulanda kukhambisini engavumi ukungena abantu abaphumelele but nabaphumelele bakwazi ukuyongena bayolanda wena Yes. Oh, Jesus. Thank you, Father, Lord. asambeni siyokhasana emakhaya asambeni siyokhuphula emakhaya ngoba ikhona into enhle komunye umuntu bazalwane bami la ekhaya ikhona into enhle Hallelujah. ngisho la ekhaya ukhona okuhle okungaphumi but ngifisa sesicale manje ukubona Hallelujah. bantu abasha kukhona phakathi kwenu okuhle okuzophuma but akeke kwazi ukuphuma singakaboni siyakubona kungekho musha mele sibone abantwana bethu abasha sebakhula ikhwaya la abekho phela sibabone bameshile bagqoka amathaya barathi bathe bishile bathe amatekisi ophinda sibone bafaka amasudu nabo barathi ngithi asikuboneni uNkulunkulu uzokusenzela Yes. yandaba yokuthi abantwana bethu no asibone leke Oh, Jesus. babekezeleni sibaphithuba ngoba kuzoba yinkinga uma singabaphithuba kuvela umnaja abaphithuba and abaphithuba lokuthi bathengisa ama-oil abaphithuba lokwenza ezinye izinto engekho right but asiceleni ukuthi
Nkosi okwaselani sivusele bona nala isontweni ake sabene emakhasi othanda sithi Nkosi ake kuvele ukudluliselelo 3 minutes ake sithi la ekhaya yababa ake kuvele ukudla bangaka bathi ake kuvele ukudla uyabona uyalapha ekhaya lakho abanye sebakholile uyazi ukuthi akulaleki uma sebakholile but ngifisa kuleso simo sinjalo uyosho ukuthi inkekho izovela bomama bami ngiyazi ukuthi kunomntwana wakho mhlawumbe usesekhulu sena sport ngapha emele since wahamba ngifisa uyothatha ifoni yakho namhlanje uyofonela uthi yasisudle kahle la yakujabulisa but sisi ngifuna ukutshela ukuthi mntanami ngiyakholelwa empilweni yakho ukuthi kukhona uNkulunkulu akubekile kwaba nokukhulu omningi umchazela into ukuthi kwaba nokukhulu omningi ekwathatha abanye abantu wasurvive ne-COVID-19 babuqile abanye abantu wasurvive umtshela intombazana yakho ukuthi mntanami ngiyakholelwa noma unjani lapho ngiyazi ngijabulanga ukuthi ngize emzini wabantu bangakakulungiselanga but nethemba lokuthi empilweni yakho kukhona lokuthi wamthuka umtshela ukuthi awena vele unodinga wena vele bibi ake uyozonkanjosho into kaThixo kwempilweni yakhe uthi mntanami sesidlule entweni but ufuna ukutshela ukuthi empilweni yakho kukhona nepithi la isontweni sizoyenza sinobobafu ukuthi nasesikhuluma okunye bese ke la kumungameli mathi bane hardin iyafala bese siyakhuluma bese umntwana wakho nawuthi uzokhulumela umntwana wakho nakahleze emkhukhwini uthewe mama phela namkhahlela kuphume so yabo manje ngiyasaba nibo kuzuma mfundisi nibo kuzuma mfundisi awusethi na neraphi siyayazi iraphi phela ukhahlela so amibuye kancane siyathatha umfonele bathi Ntombo athi mami endela lapha kudlala isikolo lesasale umfonele uhlelele nini nithi emero nithi bakede nithi amen uhlelele emera uyamfonela yasiphendula isithipha sakhe mama unjani Ntombo ayisibe sontweni namhlanje siyabonga uNkulunkulu sisi bengithi ukutshela ukuthi mntanami la uhleli khona ngijabulanga but kunento engifuna ukutshela yona namhlanje mntanami ukuthi empilweni yakho kukhona ukuthi okuzovela uNkulunkulu mntanami uzokhipha ngifuna ukuthi happy Sunday my daughter now get the drop before lalela uasset now get the drop before uzozukuthi kukhona okuhle Athiyabuka lekubalele ngazo la Athiyabuka lebhiya izolbika sakashayiwe Athiyabuka kulomkhukhu yakimvuliseza kungena nomoya ebelo ngiyaphatha Athiyabuka nalaphansi kunafluri Athiyabuka umntwana wakhe sithi ugcina ukuhlizola khitanona phi omunye mngani wakhe lo muntu sola kuyagida akabuye ukade ukholo yakho uzobivikelisa kana kuphela imali bese ke lamagama yakho athi ukhona okuhle okuzovela bese kuyasukuma kenya abuke condition abuye umntwana wakho ngiyathembisa njengomprofeti kaNkulunkulu uyombona kusasa ethwele amabheke ngena angasangenisa ukuthi umyalile angenisa ukuthi umtshela amagama wakho wasesizulwini ukuthi ukuhle kuyovela kuleso simo
uyobona isimo akuso akuhlali lana akusiphroshini yami lona yokuhlala emikhukhwini abafana uzombona sebuya athi twayitwayi athi twayitwayi angena ngifuna ukukhuza ngoba nawe uyahlupha phela uzoyithathela enkulu lento akatsheli itahlula no ithekiseni yakho baba siyabona bese uthi my daughter izolo bengiqinisile Amen. nangithi wena kukhona okuhle bese uyamthatha uyendiyenga asala mahaya uyothenga ama-happys ubiza usesibandana uyamqhina bese uyamgeza ukuthi mntanami buka la angishobo yini ukuthi kukhona okuhle akuzovela hakothatha umntwana kasisi wakho lohlezi le iyenza le kuprofethi kathixeshoma futhi akufonele ukuthi mntana kasesi ngakubona usazalwa awusujabulile ngamabomo wena ngakubona usazalwa awusuthobekile ngamabomo wena ikhona into enhle ngempilo yakho mntana Hallelujah. uzobona uzovela uzothi mamncane ngokuswelakala ngifuna ukuthi uyotshelele umfana wakho lophuza kakhulu lobhema kakhulu athi sebhemile noma bamshaya le edaki bamshaba gwaza uyothi ungakushaya umkhulu ngizomama wakho ukhona ukuzovelani kunezinto esizikhulumayo ezigcuzelela umlilo omubi phezu kwabantu bethu ukhona umlilo esiwukhulumayo ongavezi izinto ezinhle phezu kwabantwana bethu asambeni siyokhuluma kumyeni wakho uyokhuluma uyamazi ukuthi vele inyama ephelile mtshele daddy my love there is something great about your life ngiyakwazi ukuthi yekele indaba bonogroyi laba bangagezi khuluma noma wekhaya ukuthi baby ukuthanda kakwe umuntu wami lakithi kukhona relationship nizindeke esofela uyozibuza ukuthi soqalile ngamabhele izinyanga ngaphandle kwenyanga bazana awushitshelele umtshele dali maseko baba ncane wena kumele umtshele lakaMafuso Mafuso ntombi kaMafuso mshengishabalala babakhe kukungiseminari wena deli yazi kunenhlizwayo phela nawuthola usumonoka uthoko phela iphondo lakho awudingi imali ngoba iphondo phela eceleni bese kuthi hey kukhona emzulu athuswa namnamati kukhona umzamo khipha ngeke kodwa lapho atawuthi hey baba okuhle okuhle yabona this relationship ihambe yabona amabhambi but now there's something in the amandla esafela la naye uzozilungiselela uzomangala ukuthi akwashintsha inkulumo njengokushintsha inkulumo umoya engcwele uyangenelela ngoba umoya engcwele athangenelela sithandaze ufike ekhaya uyimondlele wena uyazi ukuthi vele simuphelile ubuye ngosonto uyakwazi nakangena umtshela beyazi microwave akena namhlanje yoshintsha attitude ngoba kukhona okuhle okuzovela silungiselele okuhle mntana sekhaya. Hallelujah. Mntana bayakwazi ukuthi umama kuyadelela awulale sekabithethe nokuthi ubuya nje unenhloko ebuhlungu nezijahiswe lenkosi but ufuna ukadwayisa namhlanje hamba ukuhlala ekhaya uyothi mama I'm sorry ngikho engikwenze uNkulunkulu ukhona sizokwenza ungasolo kuhamba ukiniwa abafana ushaya abafana langaphandle hamba utshela boyfriend yakho lo xa uthi ayithanda uzuya naye kude nahlangane eBelfast ubala lento leyo naseBelfast ngifuna ukutshela ukuthi hamba umtshela ukuthi mina empilweni yami Eden ukhona kuhle bazovela ingakuphinda kanje uyayibona ukuthi awuna future awuna sasa how are you sure uthi kukhona bakuzovela
tenants uzuthukane nomuntu uzuphelele ngama-minutes uzuthenga amanye uthuboneke futhi hamba tshela ubaba abantwana dibana noma ungakayifaki funa ukukufisela umessage kuba boy there's something great ezavela ake sumeni akuthinta sendithi kukhona kuzophela yekelele ubona uwanzithi thina noma bhekele baba kakukhuluma itheke khona kuzovela kukhona yebazama funda ukubona intenhle esimeni esinedayo kuze usurvive kulo mhlaba esiphila kuwo omanzonzo onganali iqiniso funda ukubona intenhle kuleso simo ngiyazi ukuthi bazama lesikhathi esiphila kuso sinzima but ikhona into okuhle okuzovela uthendo futhi uthi ngiyakuthembisa makhelwane ukhona bafethu ukhona okuhle okuzovela akusithi kuphela engasihlupha akusintsamo kuphela engasihlukumeza akusimkhulumo ngaphezu kwalokho besicabanga ukuthi kumncane kukhona okuhle uJehova hamba kubantwana bakho nalabantu bafana bathuke ngobaba wabo namhlanje ebatshela kubantwana babo lakini la kukhona okuhle akusafika ngiyazi ukuthola umakhelwane wakho ohlezi odla amaskopaso okusalahlekelwe ithemba hamba umtshela ngoba kalifune sonke uyoprofetha ukuthi makuzazi ufuna ukutshela ukuthi makhelwane wakho noma kunjani silo ukhona okuhle akusafika phakathi kwesandla sakho